2, 3, widih. Di situ. Ini bolongannya kan? Najmi Sultan mau nyobain nih guys. Masuk guys. Balik itu. Balik. Nah. Pakai masker itu. Tangannya yang mana tangannya? Bisa lah. Di sini. Iya, tuh. Iya, satu lagi di sini. Satu lagi di sini. Dah. Balap lari pakai itu bisa nggak? Sama Bang Kiki. Ayo. Ya. Buka dikit. Pakai Apa? pakai ondel-ondel Bang Kiki. Iya. 2, 1, 2, 3. Taruh lo belum. Bang Jiti pakai ini nih, Bang Jiti nih. Guys, kita mau lomba lari, guys. Nih. Tangkap, wis. Up, widih. Kayak pakai topeng ondel-ondel, guys. Wah, waduh. Iya kan ada Iron Man. Mana pala Iron Man? Ambil pala Iron Man. Bang Ami, topeng Superman-nya mana? Mana nggak diambil akam? Iya mana topeng Super Mario kan ada juga. Kakak. Super Mario mana Super Mario? Wah ada Iron Man juga guys. Waduh Iron Man. Super Mario mana kan ada Super Mario? Waduh guys. Super Mario nya mana Super Mario nya? Ah. Jangan di dalam, jangan di dalam. Super Mario mana Super Mario? Tadi mana Bang Super Mario Bang? Guys ada Super Mario guys. Ayo guys. Mana ya? Waduh Super Mario mana nih topengnya nih? Mana guys? Guys Super Mario nya guys ini guys. Mana? Dia di sana malu. Ya sini aja. Waduh guys udah pada ngumpul nih guys. Ini pakai Bang Akam, pakai Bang Jiti pakai dulu, pakai Bang Jiti. Waduh, ada Iron Man guys. Wah, aduh, ada odol bocil juga guys. Waduh, lengkap nih sekarang nih. Waduh. Ini kita mau kemana nih? Ya kita berpetualang yuk. Bang Akam, ntar lo, Bang Akam. Oi, gantian. Nih, gantian. Bang Akam, misi dulu. Waduh. Waduh guys. Guys. Sini guys. Hop. Woi, Iron Man, cepetan. Anak muda. Waduh, Iron Man lama nih. Waduh. Kayak Alan Grey di rumah gitu. Bukan masalah di bukan. Gitu ya. Saya tuh gitu nih kalau lihat orang itu. Waduh. Bang Jiti. Bang Akam, udah diem situ. Bang Jiti situ, diem. Wede, mantul nih guys. Waduh. Situ masuk. Waduh guys, kita udah mau ngumpul nih guys. Nanti kita mau balap lomba lari guys. Waduh, nih pakai topeng Super Mario siapa nih? Bang Rasid, pakai Super Mario Bang Rasid. Yang kemarin. Ayo sini ikut ngobrol. Pakai. Tar dulu. Bang Arno. Sini. Bang Rasid. Mana sini kelihatan. Wah, gitu. Kan mantul nih. 1, 2, 3.
Waduh guys, ada lomba lari guys. Waduh, mantul nih. Waduh, ada jurang guys. Waduh, guys, kita ketinggalan guys. Ah! Kaget kita ada anjing. Waduh, aduh capek guys. Capek juga guys. Waduh, udah nyampe duluan guys. Ondel bocil ngilang nih. Ondel bocil ngilang nih guys. Aduh, tinggal palanya doang nih. Aduh, lumayan capek guys. Oke guys. Aduh. Waduh. Wah, tangannya coba guys. Waduh. Ayo kita pakai lagi, kita pasang. Mana nih? Ayo kita pasang lagi guys. Ayo pasang tangannya. Mana tangannya? Waduh. Mana? Putus. Coba ntar. Ya. Nanti bisa. Sini kita pasang dulu sini, Kyo. Pasang dulu sini. Kita pasang dulu. Kita benerin dulu, guys. Ayo, guys. Oke, guys. Guys, tangannya copot. Tangannya copot, guys. Tangannya copot, guys. Wah. Ini dari mana ya? Waduh. Tuh. Ini dari sini nih. Nah. Oh gitu. Belum. Ini ya. Kita lihat dulu ya. Gimana sini? Ini tuh gini guys. Diketnya guys. Oh iya. Ayo. Kemudian ini. Ayo. Masukin guys. Guys. Oke guys. Kita pasang guys. Nyamuk. Pegangin dulu, Cok. Iya. Pegangin. Cakep. Ini balon saya lagi balon tidur. Ini ini apa namanya? Apa namanya? Balon dik. Si mas aku. Jangan. Apa? Kasih bangkam itu bangkam. Ini kenapa? Coba. Kenapa? Gantian kan? Kenapa? Nih. Sedikit. Ya ini kehujanan. Oi. Cepat. Tuh. Nih.